Do you enjoy cooking? سمت چپ جوابی که یه سری اشکال داره رو میبینیم. Yes, I enjoy cooking very much. I like to make rice with meats and different vegetables stuffs. My mom taught me some fooding when I was small. I also try foreign eatings from internet. It's a good time pass for me. با rice with meats شروع میکنیم. meats یک uncountable یا غیر قابل شمارشه، پس اسم نیاز نداره. rice with meat. به جای vegetable stuffs بهتره بگیم vegetable dishes. فودینگ خب اصلا وجود نداره، اینجا درستش کوکینگ هستش. foreign eatings بازم شاید معنی رو برسونه اما اصلا رایج نیست و استفاده نمیشه، بهتره به جاش بگیم foreign recipes که recipes اینجا همون دستور پخته. و نهایتاً به جای time pass بهتره از هابی استفاده کنیم.